खुरुमजरे आनबदंग सिंग मुरुबे पाउसिंग लाई हरावसी यूनेस्को दा हापसिन बिननबा मणिपुर सरकार ना हाइननबा सेम साबा लोइरे हाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जेंटुकुमार ना फोंदोक्रे बीजेपी की शासन लापदगी एम्प्लॉयज सिंगी तलब सोटपा हौरे हाइना नंबर केंद्र एमएलए एन लोकेन ना फोंदोक्रे अमदी मियाम की मिफम ना चीफ मिनिस्टर दा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम कौदुना नागा सॉल्यूशन की मतंग दा खननबा वारेप लौख्रे STV की मणिपुरी पाउमेंग ताबिर सिंह तरामनोक सोबलोना पाउ संद्रो पिजरे अखोई की खुंजाव लेचाव अमदी लेसेमलोन ग मरी लेनिरबा लाई हरावसी यूनेस्को दा हापसिन बिननबा मणिपुर सरकार ना हाइननबा सेम साबा लोइरे हाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जेंटुकुमार ना ngasi आनबा मणिपुर राइफल्स के पैरेड ग्राउंड मनाक लेबा हाइंग खोंगबाल उफोंगयुमफम सनामही टेंपल कॉम्प्लेक्स द पांगथोकपा सनामही सेंगहोंग बगी थोरम द फोंदोक्रे लाइनिंग थोक सनामही टेंपल बोर्ड ना सिनो पांगथोकबा थोरमदुदा स्टेट प्लानिंग बोर्ड की डेप्यूटी चेयरमैन एस राजन बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट वखल लमजिंग बा यौना अतिमियो क्याना सुरवाखी मिनिस्टर जेंटुकुमार ना मखाताना हाइकिबदा यूनेस्को ना अखोगी नट संकृतन रिकॉग्निशन पीख्रे अखोई सागी लाइनिंग लाइसो लेजबा अखोगी नि हाइना लेरलिबा लाई हरावसी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ना थोदांग लौदुना कमिटी अमा सेमलगा यूनेस्को दा हापसिन बिननबा सेम साबलोइरे इंडिया की वांगदा लेखिबा मैतै मसा सिंग मखोगी मसा मसु सिंगना मैतै की हरुफम लाइनिंग लाइसो लमदि युम्बाल केबाल हांगलपदा ममुताना खंगनबा आइबोइना थंबिना बबाफम पुथोरक लेरे हाइके अमरोमदा लेबाक साहोंग आहोंगनबा याबी मरा तफना लेननबा कांगला रिलीजियस कमिटी न सुसिंदुना कांगलादा लेबा लाइनिंग थौ सनामगी लाइसंग दंगसी सेंग होंगबी तोन पांगथोखरे लमलमनगी लाकपा मियो क्याना सेंग हेदुना सुरगाखी तोरमसी करिगी दमुत पांगथोपनो हाइबिग मतंगदा कांगला रिलीजियस कमिटी की मेंबर ओइनाम लुखोइना वाफम क्या फोंदरोले हानिन थाबुंग असिदा अखोइना सनामही सेंग होंगबगी थौरम तौरिबसिदी लेपाकी नुंसी जाननबा ताइबंग सनिंग तोंगना नुंगाई याइफना पाननबा पुनमक्की याइफनबगिदमक्ता हारिबा कांगलागी लाइनिंग लाइफमलेल सामग निपाल लेरिबा मफम असिदा अखोइना थौरमसे पांथोकजबनी बीजेपी की शासन लापदगी एम्प्लॉयज सिंगी तलब सोटपा हौरे हाइना नंबर केंद्र की एमएलए एन लोकेना थाकाय मसुम सथगदबा डायरेक्ट कंट्रोल प्रोग्राम होदोकी थोरमदा हाइख्रे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिष्णुपुर अमदी रोगी कल्याण समिति प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेमोपोपम सिंधुना लेमोपोपम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थोरमदुदा एमएलए न मखाताना हाइखिबदा सरकार ने एम्प्लॉयज सिंग द राजनीति तौदुना एम्प्लॉयज सिंग न साउना खुदोंसर मायोकनरी सरकार के एम्प्लॉयज सिंग द यादिमोखे राजनीति तौरुदबनी हाइखे मोदी ने छाछोल पार मणिपुर बीजेपी की छाछोल लाभ मतमजे तोलोब सोटप हौरबनी हौजिक बीजेपी की छाछोल अफबजे अदुना मखोइना प्लेटफॉर्म पंगांग गांबगी वानी हौजिक खुंगंग चटपा अदुदा चबा तौरिबा मैराम से मोइगिद खितम सक्सेस ओइबा स्कीम दि करम बनो उज्जला ने ग्यास पीबजे सिम खतंग दि ओइबने अतै अतै का तातुदि यंगो खुंगंग चलो दो कोइ फनाम यावरमनी सिदा आधार कार्ड कुंबा अमा मगदि सोइ तौरमनी करीबु लागा करी पी तौरि नबसदैता पैसा यावगन मजदा ऑफिस सेक्रेटरी फंग मोइ पैसा लेना फाइन जे लागते अब अंदि करी तो बता श्री प्रजा की हुंब याने नके खुंगंग चलो हाइबयो चिंग चलो हाइबो करी स्कीम लौथोंगे बसदैता सिदे चिंग लुपा क्रो चटपा लौरमबदो लुपा am थादद्री हौजिक लुपा क्रो तरा तरा अखोगी इमाम मार्केट अंदर साबदो हौजिक अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का चब संगाब उबिरंगनी सिरी इबोबिगी मतम थममबा पैसा ने डुअल हेल्थ मिशन सी सेंटर की मिशन नि ngasi dai khoi da pangthol मेरिरा का से मिशन की ने बसे सिदैगा डेरिया फल की हिदा आखर बुद्धि लैर का बोक तो पोरे एबो सिदैदा येदन बा एम्प्लॉय के तोलो पीद्री बनेबा अदुनदी एम्प्लॉय तोलो पिखलक लगदी फजना हिदा तो फजना येला कांदा फजना अना बिद कोला अने बंगताना थोरमदुदा जिला परिषद मेंबर एल जितेन मिटे लेमोपोंग ग्राम पंचायत के प्रधान टीएस पासवाट यावना मियोक्याना सुरखी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एनजी जेंटो सिंगाना फोंदोरकिबदा डिस्ट्रिक्ट असि लेरिबा सही मंगा फाव मनुंग लेबा अंगांग लिसिंग कुंतरुक साटेट हुमुद्रा मंगा से डायरिया लेना दगी मतौ करमना ngaktokadage डायरिया लेना ngaktoknaba khonabada ORS से यामना मरु ओइ हाइखे
अमरोमदा थौबल डिस्ट्रिक्ट की ओइना नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबल न सिंधुना डायरिया कंट्रोल की थगाय मसुन सथगदब थौरम थौबल की चीफ मेडिकल ऑफिसर की ऑफिस ता हौदोखरे थरमदुदा थौबल की डीसी हाउबम रोसिता देवी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबल की डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर अमदी थौबल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एन जयंत कुमार योना अते ऑफिशियल क्या सु सरगाखे डिस्ट्रिक्ट असि ओइना सा सिंग की खुथांगदा अंगांग लिसिंग निफुमंगा चामरी मरफुमरीदा यंथोकदबा ओआरएस अमदी जिंक टैबलेट सिंग डीसी रोसिताना आशा सिंह यंथोकी डीसी रोसिताना डायरिया लंगा असि तरुतनाना लेबगा यामना मरी लेने मसिग मतंगदा आशा अमदी अंगलवाड़ी वर्कर्स ने मियामबु बाप तहनबा मथुताई हाइखि मणिपुर की अपुंग की सक्तों की मतंग भारत सरकार दा अमुको यूसीएम सीसीएसके ना थम के वाफम सिंह मायोक्ता लाकलबदी मदुबु सबसान थेंगनबा सेम सादन लई हाइना यूसीएम की प्रेसिडेंट सुनील कराम ना फोंदोखरे वाफम असि एनएसएन आयम की वारिसिन पुरनबा होनबदा इंटरलोक्यूटर आरएन रबिनंगांग के वाफम की मतंग मणिपुर लेबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह ओइबा कन्वेंशन मा ngasi lamjan masangla pang tokpa ki torom da फोंदोखबनी अमुको यूसीएम सीसीएसके ना सिन पांगतोखबा ngasi की मिफमदुदा मणिपुर दा ऑपोजिशन की थौदांग लौरिबा कांग्रेस पार्टी की मियोटी लाखिदे हाइरी ngasi नोमी को पॉलिटिकल कन्वेंशन अदुदा यूसीएम की प्रेसिडेंट सुनील कराम सीसीएसके की वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोंबम अमुको की वाइस प्रेसिडेंट के हेलेना सिंहमना मरुबा म्यूसिंग ओइना सरगाखि ngasi कन्वेंशन अदुदा तोंगान तोंबा वारेफ अहम लौख्रे वारेफ सिंह अदुदी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना लुसिंगबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की अतु मिपम मपांग थोक्तुना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की सबसाबा फिरेफमा अथु मतम दे मियाम द खनगदबने मणिपुर की ngomkhai amade मणिपुर की अपन की सक्तम कायबा याबा वारेफमत इंडिया की पार्लियामेंट ना पास तौरदबनी मणिपुर लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह मणिपुर की ngomkhai amade अपन की सक्तों की मतंगदा लेबाक मियाम के लोइना थेंगनमिनगनी हाइबा वारेफ सिंह लौखि ngasi कन्वेंशन अदुगा मरी लेना यूसीएम के प्रेसिडेंट सुनील कराम ना फोंदोरखिबदा कन्वेंशन असिदा लाक्ता पॉलिटिकल पार्टी सिंह लमदम सिंह मियाम की मायोक्ता लेबनी हाइना लौरोइदबी मरम लेते हौजिकती पॉलिटिकल पार्टी सिंह इंटेलेक्चुअल सिंह सिविल सोसाइटी सिंह मणिपुर की अपन की सक्तम कन्नबगी अमतोइबा फिरेफ लो मतमोरे हाइखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर कुंदारी प्रूफ मसिंग मरक्ता मणिपुर मियाम की अगेंस्ट लाख तारगदी हंतक्ति सब साना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खले वखलोन हाइबसी करीनो हाइबसी मयेक सेंगा थेंगनबगीदमक्ता पॉलिटिकल पार्टीज मियाम पुनमक अमसुंग सेसो पुंजलकाना अइकोइ मणिपुर की अकनबा फिरेप अमा लौनरगदमक्ता ngasi asiju tangkak ama oina पॉलिटिकल पार्टीज मैम जिंगे कन्वेंशन तौरगा पांथोकना सिदिगी लौरपो वारे कोरे मैम सिंगसिना अइकोइ अपुनबा फिरेप अमा मथंग मुथा लौरकांदा अइकोइ मणिपुर कन्नना होनो मतंदा अइकोइ हंतक्ति अरोइबि थाकता सीबा चंगबा खंगना तौरकनी हाबिजिनी अदन अरोइबदा पॉलिटिकल पार्टीज खुदिमना मसा मसा के सब साबा स्टेन दो लाउथोकपिरकांदा अइकोइ मणिपुर कन्नना होनबदा याउबियु हाइबसे थमजरी निपा वायरस मणिपुर थोइना खुदोंथिंग ओइद्रे अदुबु सेक्शन थरन लोकल पगी थबकते फाइखली हाइना हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर के राजोना फोंदोखरे वाफम सिंह से आईएसटीवी न्यूज का लमफेल लेबा ऑफिस ता अखनन उनबा मदा फोंदोखबनी डायरेक्टर के राजोना मखाताना निपा वायरस से पृथ्वी की ओइना मलेशिया अमदी सिंगापुर दा आहान बोइना थिंगनखिबनी वायरस असिबु पोदुना सतपा सि सेक्पिना ओइ हौजिकती ओक त संखिबदगी ओक सेम साबा अमदी हकथेंगना सेवा तोरो मियोइ सिंगदा थंगथरक्तुना लाइना असि मियोबिदा नाबा हरपनी लाइना असि नारकपगी अहानबा लायोंगदी लोक लाइहोक तोरपा वाखल मांगलकपन सिंगबा ओइगनी मणिपुर वायरस असि संगलक्तनबा हौजिकी ओइना एयरपोर्ट अखनबा थोरांग लोकले मरुइना केरलादगी संगलप सिंगदा लोक लाइहोंग सिंगबा तोबो मियो सिंग यावरा हाइबने सिंगबगी सेक्शन थोरांग लोकरबी थबक पाइखली स्टेट सर्विलेंस ऑफिस ना निथौखाबा खुदिंगी मणिपुर की तोन तोनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा हेल्थ सेंटर सिंगदी रिपोर्ट लौरी रिम्स अमदी जेनिम्स ता सेपरेट ओइबा वाचिंग थमननबा खंगन लेरे मेघालय स्टेट निफा वायरस असिना नाबा म्यूसिंग लेरे हाइना सोशल मीडिया दा फोंदोर लेबा वाफम सिंग असि असेंग मनते हिरमसिग मै लेना मेघालय के स्टेट सर्विलेंस ऑफिस का अफाव फाउंडरे हौजिक फावदा मेघालय दा लाइना असिना नाबा म्यूय मत लेट्री हाइरी मान मखाताना हाइकिबदा मियामना हाइरा साबदा सेंगना सामथोपिदुना साबगे हाइने बिलेबियु हाइनसो आल तोरले नरमा तोरगा यखोइगी फीवर सि डिटेक्ट तोरगा कोई लेना सिंसी खांगना बयाम कन होना जरी कोई मणिपुर लोकल सेलेब्सी रिमसम सम जिनिमसु कोइना आइसोलेशन वार्ड मसी लेना जे लापगा आइसोलेशन वार्ड सेपरेटली थम्बिन बजो कोई हाइजग्रे आईडीएसपी की मखादा मसी कोई याम कन अलर्ट होइना डिस्ट्रिक्ट आईडीएसपी की सेक्शन खुनी मुक्ता कोइना पाउ पिदना एवरी मंडे खुदिंगी पाउ इंफॉर्मेशन थार होइना कोई याम कन होना जरी प्रजा सिंह थोइने किनिया लेते तबुदबु कोई याम सेक्शन दब यादे कोई वही फ्रेश होइबा पोसिंग असि सामत फजना सामतो खोतो थोंदोगा साबी गदमनि हाइबा सिमतंग आई मयाम आई
ngarang yu pung 13 minute 15 taba matamda tha Nepal khakta ngariba angang amaga loina Rohingya Madai Manau Manipur da changnana khonabadagi Mau police na Mau gate gi fakiba du ngasi senabati gi CGM Noturin Surgi court potholo matungda numit mangani police custody da remand pikre farwasing adudi Muhammad Abdullah Sahi Kunmari Apokpa Abdul Basur Atopa mana Bibi Ayesa Sahi Kulumdoi amadi tha Nepal khakta ngariba masanupani makoi hum Myanmar dagi Raikhan amadi Muangdo dagini makoi hum United Nations High Commissioner for Refugee New Delhi na piba certificate by Muhammad Abdullah na ISTV News ta phongdoropada makoi sei kargi mamangda Myanmar da thokiba kangluki irang dagi leba adu thadoktuna Bangladesh ta chelakibani mapam aduda matam khara leiraga Hyderabad ta leba refugee camp ta leirba matungda Manipur da thabak yamna lei haiba paw phangmudagi Manipur tamna lakhibani haina phongdoke Senapati district nupi angang da sataba crime kya thopa leptre sahi norbi rap victim amana ngarang angang nupi ma unakre Popna ngariba angang imung manung na yokpa ngambagi sakti wangma da leibna cell welfare committee Senapati khosina kre angang ase ngarang Senapati district hospital unaki popna ngariba angang adugi arumbagi sang wat pana makata na section tarang lokana ba Jenims hospital da thongkre ngasi Senapati district ki pokso gi special judge Noturin Surina jail leriba refuse purna ali amadi angang adugi logduna DNA test torga angang adu purna ligi masara khangdoknaba mari lenaba medical department da order ma tokre ngasi court asina Senapati district ki pokso special judge Noturin Surina popna ngariba angang amadi purna aligi DNA test tonanaba Jenims ki medical superintendent amadi jail gi SP da iba se pidun khangan kre case asi tu matamda woroisin pur lagini habigi thajabasul leire poor background, and then even just before this also our judge, she has passed an order for interim compensation to give her for assistance around 50,000 rupees, and now the family, since they are from a very poor background, they say that they cannot take care of the child. Now they have requested the CWC to take over the child. They wanted to surrender the child to the child welfare committee so that they can follow the procedure what they can do about the child. Amaramda Senapati District Hospital da hozik leriba victim adugi hak sang pibam Senapati ki special pokso judge Noturin Surina satuni sinki victim gi apupi mamana ma ki masana tungi punsi da oihogada pibam yengbirga sarkar na lokhapam thokpa tabak lokhat pi loinana ma ki masabu nupi oibigi kai khunaba mangan kiba purna ali ain goiba serak pibiu haike government da aina pambadi magi nang kon fajaninga magi afaba nang kon tawpiyo haibani aidi aina apamadi magi punsi fajaningai mana hingningai da mana kari tawraga phagira haibadu nang koi engraga nang koi do ing piyo haibani Amaramda haukiba lisingini taramanga gi December tang kuntreta Senapati district manung senba maram kabanam village dagi R David Koba miyoyamana sahi meridang angairibi angang amabu nupi obigi ikai kumnaba mangalaba matungda tamtina hatkibagi matangda Senapati district ki CGM court satrakba case amada accused oriba R David sahi sudriba juvenile ni haiduna April torokpada Senapati district ki pokso gi special judge Noturin Surina kakre Todok Tokpa lisingani taramanga December tha fawda R David sahi taranpal sudri haiduna maki council na witness mari puthoroke adu police ki investigation da R David matamadu da masagi sahi kun shure haiduna kanglaki accused R David ki puthokiba witness mari ki zaban mari chumdabadagi court asina cancel tokibani thokiba tawdodu gi matangda palluduna government advocate Kosia Mauna Taudo Talkraba Matung accused family amadi victim family and Marakta customary logi matungina Yanaba Poraktuna Aroba Matum Pang Tokre Haiba Kanglapadi Mau police station a case ama lokatuna Angangadu Mompam digi Amu anat Lotona postmortem toki postmortem da Angangadugi Nupi Kakunuba Mangan Kre Haibagi report Lakwadagi Poksoaki Makada case ama lokatuna accused Eriba R David Faki Mark Hauze judicial custody lady Mau police station a case Sigi started Pikalale Atuba the case hearing Sataba Horgani Haiki. Finality has been dismissed by the special judge Pokso. So now it has been dismissed, and now we will go ahead with the charge hearing, and after that we will go ahead with the trial, and if at all he'll be convicted as per law. Central Board of Secondary Education CBSE na lower class 10 ge board examination ngasi lokthokre board asina hana lepki matam nungtil pung marida lokthok na ba lekrabasu madugi mangin result lokthoki
Tiruvananthapuram Nasada Murfudara Mapal Dasmik Taruchino Panguna Top Dakre Aduga Senaina Anisu Poisenda Fangre Maru Singna Makoigi Pangma Marksing Board Asigi official website cbsc.nic.in Madi cbscresults.nic.in amasung results.nic.in dasu yengba yagni hari Maru Punna pass Tokibi Sangsada Murfutaruk Dasmik Taretsino Oiki Anbo Poisenasi Maru Marina Punna Taminaki Housing Makata Pau Cameron Peter Datin Brampton. Imphal Valley Academy Co-Education Thari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer, separate boys toilet, separate girls toilets, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Admission open for 11 Science and Humanities, Brilliant School, Malom to Lihal Makha. Forms available from 26 May at New Campus, Malom and Old Campus, Uripok. Sunday open. A school committed to nourish and mold students in the right shape, dedicated management and faculty. Congratulations to our students, Lucky Son Ningthozam, the second position holder in Science stream in the Higher Secondary Examination 2018. Baba. Quick zone gidi tatatis college Mamal suma pang puding jamane yo sumang roy pista salabnina. Ado suma takta supplying footing offer me among pirisidi. Tas electric run no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi muhut yang na sin bayar. Jolip 100% natural syrup amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakhtaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakhtaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oza singna exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki amadi coaching center asigi exam tips, regular mock test, suggestion amadi study material yamna chanaki. HSLC exam asi thagadawa satra singna topper oige higher gati matam chunaraba coaching centers da miyana thajaba thambiu. I'm Selena Kaisam and I am a commission. With grace and support, I have been able to secure first position in science stream in the council exam 2018. Aina kometa changa kibese asagi school atai siga khetna ba nagi 11 and 12 standard ki students sing tungan ba floor da thamak strict atmosphere thamak ba personal development ki extracurricular activities kaya participate ta hon ba faculty of teachers ki quality khenarak ba adu sing na so ai kometa changa kibene such an institution asigumbagi achiever mo erak ba say it is a huge sense of pride for me. Be a commission today, excel tomorrow. India gi ahanba national awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel the contact of you. Chilchil campus is located at Kangatongbi. Chilchil Ministry, among other projects, is running a school from nursery to higher secondary level. The latest addition to its program is opening of Bachelor of Arts Degree College. Facilities available are hostel for both boys and girls, well-stocked library, scholarship for deserving ST students, and grants for children of Christian workers. Enroll now. Admission is open. Break matungda punopu taramnong sari makatapau sing. Little Flower School ge handage class 10 exam to position lower kraba amasung subject topper sing manamatum pinur puning togot kre tormasi LFS alumni lising samapal morputara hundoi morputara mari metric batch lekhidraba bidyarani ge imumanu lekhidraba mangalemagi imumanu amasung school authority na punasenbani LFS alumni ge maikai digi position lower kraba amasung subject topper sing da sel ge manapiki alumni sina handak ahumlok subu oina maru sing okibani makata na maru sing puning togot poina pangthokan hari.
Khunja Singi Lambi Semba Madi Larva Singi Yum Sanaba Cell Tadoktana go to Village Mission Mai Pakadrahina Infal West 1 Sung 2 Block Pradan Sing Hangley. Nasi Manipur Press Club the Pangtoki Pogi Mipam Amada Sagolbal Sapam Leda GP Pradan E Bisorzina Block a Sigamanunda Pradan Kuntramapalay Makoi Sing Loinama Flagship Program Oriba NRE GSAG Kaitar ki lupa crore sama tara mga makhairongge senpam government thadok tabadagi miamda yon magam dan lere khungangi lambi sema madi sakwa thorang kaya paikhat pada apan bapire masing mathakta ahan ba installment ki senpam ningtina seasonary utrabadi mathang ki installment ki paisa pithoro haina ministry na khanglak lebena mathang gi sumyang khusuman phangdabagi awaba mayok narpa yai athu matamda government na senpam sing asi thadok tuna miam gi phongpam tokpa senpam phangandrabadi miam amadi ward member single loina pradan singna kan khungang sangsilagani haike March ki tang kunipanda state cabinet na waref loduna added college Taruk full-fledged government college on Tokibada Tambal Merit College Oinam Gimatam Sangna Tabak Torlaba Tissing Amade non-tissing staff Kaya Loksin Bidre Atubada cabinet mi from Pamduna Loksin View Heavy Wakat Lakli Ngasi Kwakatel Tonozum Lekai the Pangtokyo Pogi mi from Amada College Sige lecturer and Dinendrana Loksin Villa Yahodraba staff Sing Adugimanunda land donor Diane Harness Amadi Nona Hamlakpa Computer Amadi Environmental Science Department ki staff sing yauri makoi matam sana college asida tabak tonu lapa mioi sing ni mioi bigi minung si yang bidor makoi basuloksin bibada yohan biu haike Manipur leriba Indira Gandhi National Tribal University ki regional campus ki award passing matangda campus asigi student union na dabi tawduna laklawasu university asigi vice chancellor na Mairoi singi demand amata tabidana hankina ba honarakpada hankiba yaroi haiduna Mairoi singa airport thomjinduna wari sanaba honabada police ka mukna thokre regional campus asigi student union gi spokesperson Isaac L Songate na phondrokpada university asida sada morpudara mapal tribal quota ohenanaba dabi yauna atai demand kya galona tha ma hena university assisting jinu lakibani adubo ngasi university asigi BC na laklaga makhoi gi haijaki ba wafam sing tabiramdana amadi positive hoiba response amata piram dabadagi sabsaba response piramo haidon taksin kibani vice chancellor professor TV katimnina makhoi ge demand sing tabata onthokani haina jinai da kyarak hanna thajwa pikre adubo ngasi fawa tabata onthokpidri ngasi pung khargi oina laklamba adusu university da laklambagi mahota hotel da mairoi khargi unaki Makha taba khongjang kaya sangsinaba sem sare loinana demand phangdri phawa akan khongjang leptana sangsingani haike Therefore the student union further would intensify us there and then we will also take up extreme measures of which we will not mention now. We are very much prepared to take up extreme measures unless the concerned authorities and government look into this matter and take proper action on the VC himself also. Thasiga hogi bitang kunmanga da khamasom lerigi matangda ISTV news da phongkiba pawamaga mari lenena sengdok sari madude environmental photographer mahuk sabu nungsijaba amadi pawmui sing yawa mioi taramapal na saba explore khamasom teamna salu mafam sing adu khamasom village leiba siroi liliga yamna manaba pukning Fazraba Lili Mayamna Paksana Satpa Kamasom Ninu Amadi Kamasom Niruni Lunana Aikogi Mutna Lep Lova Pautom Lakiba Mapamadu Ukul District Manung Senba Kamasom Village Mapamadani Kamjong District Nate Amaromda Kamasom Ninu Amadi Kamasom Niru Yoromdai Mapamadugi Miyamna Favan Haina Kangnaba Linmanba Atangba Lay Makal Ohumsu Satpa Tengai Manipur Turel dagi Ithai Dam ge Napet Sumtabi 4 kilometer taramapal rom sangba Turel gi Torbat Kumbi Kendru gi MLA gi Local Area Development Fund ge Semjiliba Mapam Sing Kendru gi MLA S Biramadi DRDA gi official sing satring sin crep Turel Torbanda Tariba Myoy Sing Sing Saugi Awaba Sei Kudingi Mayak Nuru Lakiba du Konano Pandamda MLA na Tapa Zipakalakibani Turel Torbal Thon Kiba Aduda Wangu Awang Lekai the meter Songwarom Turel Torban ge Sarukra Namta Kiba MLA na Tengraki Kongsada Dugumari Lena MLA as Birana Fondro Kibida, Manipur Turel gi Nagyata Leriba Kumbi Kendragi, Manungsan Mopam, Ayamba, Nongjuta Matam da Turel, Patok Tuna, Ising Isogi, Awaba, Mayono Lakiba Duko Hanaba, Tabasi Paket Pani, Ayamba Saruk, Samson Belore, while River Saruk Sing Atuba Matamda, Loisilagni Hike.
Tangjeng Ahaluf Kulgi Kunjamana MLA Nasiguma Tabaka Pakalatuno Prajagi Awaba Kuanaba Honariba Siapen Poi Makatana Sumiam Tabak Tobi Kwahike. Sahi Kyagi Mamang Digi Loisindana Tamliba TZ Higher Secondary School Building Block Atubada Loisin Gadabani Haina MSU Infal West na Pondrole Ngasi MSU Infal West ki Timamana Higher Secondary School si Yang Slow Matamda Wadapake Alerma Tengerke Total education gi saromo aina sarkarna government school sing hana fagal hanabagi pandamda class 10 exam pawwa haidok tungaida common entrance test pangthok tuna apaba mairoi kya government school da tamal hona naba policy program kya di pakhali adubo khalaba mairoi sing adugi phampham mangjongna sem sarga thambidabana school sing asida tamjaningba mairoi kya da soba saina ama pire hari TZ Higher Secondary School asi nupi sing tagi oiba school ojerabasu miyamna pamba school amani position kya leptana putoktuna Apapoi Mairui Kaya Putopa School Amani Adubu School Sigi Sangolava Building Block Asi Karama Matamda Losin Geti Haiba Kangmangamdri Atu Matamda Education Minister Amadi Education Gi Director na Haktingana Satuni Yang Sinbiu Haidi Mikhalda Mighty Horrible Sumiam gi Seva Tobu Yai Mai Pakpa Kaktan Miam gi Seva Tobuni Haib Late Haina Morang Kendri Mirap Okiba Tongam Santina Morang Kend Progressive Front Ki Sai Giton High Crepe Morang Kend Progressive Front na Sinduna Morang Film Leka da Pangtoba Toromuda Morang Kend Progressive Front Ki Chief Advisor Yung Khaibam Modu Front Ki President L Gopal Singha Amadi Morang Kendri gi Dagi Lakpa Tongan Tonba Gram Panchayat ki Mute Kana Sarwaki Tongam Santina Makatana Haikibda Kendra Sing Manung de Leba Mailo Sangamadi Analang Sangna Singba Kaya Sarki Loisang Kaya Shortana Lebgi Sang Hangalali Awat Pa Kaya Si Yengdun Lainari Mikhalda Mai Pakpa Pak Tabatidana Sakotorangi Tabakta Mai on Silamatam da Sakur Kendra Mo when Mangani Haike Kumbi Kendri S. Biragi Lamzing Makata Kendra Sida Packet Liba Sakotorang Kaya Si Punna Packet Minanabagi Pandam da Tongan Tuanba Party Lemba Mui Singamadi MLA Tabak Tom Sing Mating Pangnan was Sangla Kravasing MLA na Harautan Okre Wangunda Leba MLA the Pangtopa Toromaduda Hana Wangu Borang Bigi Zilla President Member Oramba L. Sekor Wangu Government High School Headmaster Oramba K. Kokilamadi Wangu Higher Secondary School Principal E. Ronel Surugaki Ayangpali Road tagi TV Tower Takibal Lambi Kurai Kendri MLA na Sengolapa Amadi Atopa Sagar Torang Tabak Sing Bakalapada Wangkai Kendri Miana Airplate Nesu Ground Amadi Purki Sobodi Sopu Yaroi Haina Nesu Ground Manak Labor Community Hall Miana Wakan Mipam Zetakre Wangkai Kendra What Number Kulum Doigi Councilor Uramba Laisram Mzana Lambi Sema Timbalate Sabsaba Positions Ama Pangri Forward Lambi Sem Lepiu Nesu Ground Nasi Kurai Kendri Gini Haina Pongdoki Wafam Kandem Towi Hake Kurai Kendra gi development ta wama tam da Wangkai Kendra na sayet nei haiba Kurai Kendra gi pradhan gi wafam ekoi condemn tawi position khangdri phawba Kurai Kendra gi development lepi yon ekoi hale han jabane ba miyam gi da makhallaga ekoi gi sana bung kan biu haibne ba koi na haibadi Kurai Kendra gi development ta Wangkai Kendra na Porompa TV Tower Taba Lambi Paktopa Medi Drain Sengi Tabak Praja Sing Manata Bhab Tananda Badagi Samon Naba Lerambadu Paket Kaduriba Tawa Asigimatang na Pau Pautuk Nabadagi Set Naba Atimbalay Tre Haina Kurai Kendri MLA L Social Drone of Fondokre Wapam Singasi Lambi Paktopa Medi Drain Senbada NESU gi Ground Amadi Pukhi Sopu Yaroi Haiduna NESU gi Ground Manak the Labor Community Hall Setakiba Wakan Mipamda Pangtopada MLA ga Wakat Mipam Chathariba Singa Wadi Sanaraba Matungda MLA Sushindrona Fondokibani MLA Sushindrona Makata na Fondokibida Kurai Madi Wangkai Kendra Ani Sihana Pullaga Lerambana Development Wakaya Paikalapada Rasniti Kudong Sava Lowa Mioi Krena Praja Singa Lana Hajin Varigi Se Naba Hehek Toale Miam Nasu Paikaliba Development Wak Sing Miam Gi Yaifanabani Kalaga Mating Bambu Haike Tawudulbisiga Madu Pau Paudona Matunda Mokoju Bhabdana Masi Akoin development da Sumba Ayet Palaitaba Adagi development the Loina Mukudong Chaba Mayam the Piba Haina Mokoina so the Hybrid Aduna Masi Agidi Am Laba Pony the Prajaga Pama the Hotavuto was a Quadi the Kali Aduga Kuraki and the Manunda Leba Praja Singna Masi Bhabtana double Lagasu Bhabta Tominaba Ladiba Nakanani Unkanariba Sing Bhabta Tominaba Siquadi the Kali Kanglai Inat Nena Love Ayurvedic Uzadalya Amadi Holistics Besta Substance Use Disorders Treatment Center Ningthemsa Karuna Puna Sinduna Alcohol, Drugs and Youth Hivatim the Nomigo Awareness Program Ama Yumnam Hudrom Pangtokre Taramaduda KNNLAOG CO Dr. Y Rosen Kumar Janamski Professor Nirendra
disorder treatment center ge chief functionary Lalit Sapamna maroiba musing on sargaki Lalit Sapamna alcohol amadi drug na piriba saitheng adu miyamna khangana na ba awareness program asi pangthopani haike Manipur Sarkar ki employees singda Teresuwa Pay Commission sana lu high demand planning department ki employees association na Manipur da su ngasidagi ceasefire strikes matam kaktana satarikhiba loina wakan mi pamphangkre sargakiba planning department ki employees association ki president Yengkom Rajendrana sarkarna positive oiba thabak packet directory ba fawa planning department ki onidi ceasefire strike sanction ki gani haiki unless and until yamna phajaba positive oiba government gi response sama laktriba phawbadi mayamna chathariba sigi matungina akhoi sadum chathagini strike se Zonal Education Office ZDO Zone 2 Porom Partnersu Teresuba Pegi demand ceasefire strike sanction maram orga staff sing office kar lobasu sabak sunakidre Manipur Sarkar ki employees sing da Teresuba Pay fangalu haina M2 amadi MJO ki J sing sangsilba khongjang sogatuna Bisnupur district ki mini secretariat complex da leiba block mari ki tongan tongan employees sing na wakan mipam chetakre Amalomda M2 MJO na sangsilba khongjang asibu sogatuna Directorate of Family Welfare ki employees sing na department ki office complex da wakan mipam chetakre District Administration Tengnopal gi More Subdivision ADC Office More Sinduna ngasi Lanki Choice Bank da leiba Jatis News IB Hall da go to village mission pangthokre tormod da More gi ADC and Bankim SDPO More Sandeep Gopal Das jauna official kana sarwaki Lanki Choi Bank gi chairman na Lanki Choi Bank da sarkar gi maike digi community hall ma sabina ba haike District Police Infal is na ngak senbi torang local ko gisro mo ina ngasi purei romba nongpo inkol tibom gi tabuk satakre combing operation adu da mioi sani murfudra verification setha bagal wina na mioi mapal makata na verification setha na ba Prompat Police Station sinakra hari Second World War Infal Campaigns Foundation Sinduna Humbudra Mari Suba Battle of Red Hill Ningsing Torum Maibalokpa Singi India Face Memorial de Pangtokre Tormo the British High Commission New Delhi members sing Manipur University ki Mahiri Singh amasung Foundation ki members sing na Lekidra Singh mafamda highlight tuna ikai kuno utke Wildlife Institutes of India na mamang thagi trama thoidiki Kaibulamjaw National Park ki akoi bida satarki ba Animal Health Camp ngasi kumbi da losin kre Forest Department Veterinary amadi kumbi Municipal Council ko kusun no kumbi tongan tongan mamapam humda yumda yokpa sa sansing laina kaya marumdagi mangjong ngak thok na ba lemna tika thaki Laisram Ram Singagi punsi wari yoba waring ama mahaki masunupi Safna Laisram na Sanjengbam Santipoda Fongbugal loina mitamahongi makhumsu hangdokre Laisam Babu Kurai Lamlongda Apokiba Matamamagi Hizam Irabot ki Matung Ilamba Levaki Damakta Katopa Mr. Amani Nasiki Tormaduda CPI gi Lusingba TAs Megasandra El Lala Amasung Babu gi Masanupa El Sotin Kumar Susogaki District Health Society Tamenglona Sinduna Lemna Langbagi Kem Ama Kai Kau da Pangtokre Kem Aduda Mue Samama Program Langbaga Luina Hida Langtak Singsu Lemna Panganki Ziban Hospital Kaksingna Sandel Football France ka khusam naduna nomi goiba lemna langbi kem ama Sandel District Headquarter pangtokre kem aduda Ziban Hospital Managing Director Dr. Y Asok Kumar na lusingduna myoi sangwa kuntra mangarom lemna lang bagal wena hidak lang tak sing supiki Kada Kangbok branch amadi UVDSC Kangbok na sinduna nisana kunai de pibe setting amasung masibo tingbada miyam gi tawdang haibasida awareness taromama Kangbok Fat 1 pangtokre tarmoduda TS Jadumani Kangbok Zilla Parishad member KS Bas Mohon Kadagi President in charge Hizam Priyo Kumar Su Sargaki CMO Eramba Nandini Elangbon resource person wangangki Me kuntrati numidamaram Gipung Taruk Tagi Infal Jiri Lambida Satarkiba National Highway Banna Gari Camerumda Lambida Panduna Lady. I think Masina Railway Yona National Project Camerum the Upon Boere Banasi Lotak Downstream Affected People's Welfare Association Downstream Hydroelectrics Project Pakat Tabagi Mayokta Kokibani. Board Naloba Class 10 की परीक्षा दा मणिपुर कुलुमदोई सुबह पोजिशन तारख्रबा डिलीजेंट पब्लिक स्कूल मोरंगी महिरोय नारायण सैना मनिंग लेकाई दिगी निंगथौजम
Provikanta Ovi Toromama, School Authority, Amadi School Asigi Testing, Amadi non-testing staff Singna Punasin School Pangtokre, Tormos the School Principal Bizia Debi, Silent Bisnupugi, Director, and Pisana Singba Mukana Suraki. Ising is already Jor Habamatam Namatokaram, the section Toron local category Habisigi Matang, the awareness program, Bisnupura Leba, DRTAG Office the Pangtokre, Spectre Achilles Kumarna losing Makang woman demonstration to K. Wangkem Black alias Bungsa Kowa Sahi Kumatorum Surba Singmerong Mamang Lekaidi Nama Sakibang Ohungi Ayupung Nipan Minute Kuntarum Taumatanda Mayum the Gitoki with the Sip of Hanzilapre Mark Fit Manga in Sihung Wangi Mamai Sangi Kusumui Manamim the Gitoki Matamda Hafen Amubama Setki Jogging Amubama Litki Kanabum what sing Nama Putena with the Makimu Natraga mobile number 811983911 da Pau Pibu Hari. National Food Security Card Holder Singna Ngasi Tamelong's headquarter the Kongsadamga Satpagaluina Miangi Pangpam Tokpa Saktung Panganaba Prime Minister Office na Yangsin Bina Puning Singsin Kre NAFSA Consumers Welfare Forum Tamilona Sinkiba Kongsad Adu Minister Diam Tamilongi Horaga DCG Kutanga India Prime Minister Memorandum Amasupisin K Memorandum Aduda Lising any Tarakaruktagi Lising any Taratretki March Augustagi December Faugi Pitok to Basang Miam the Pangalu Haina Taxili. How's your Makata and Sigi Sanwi Paul Luminesi? Sigi Sanwi Bauda Social Development Athletics Union Texam Sinduna Tim Kunmarina Sargaduna Texam High School Ground Sathariba Matchda TMLFC Texam na SDAUB Texamu goal animada Toykre. Surasampur Sathariba Raja Gokotangs Memorials Football Gang Sanakuba Matchda ABC Saidana Headquarters Banks Sporting Club goal Anisunoda Toykre Anisuba Matchda KVFC na Happy Fit F Ebu goal Omamada Mighty Pikre. New Delhi Danda Fangtokiba Ani Suba Kukions Caf International Taekwondo Championship da Sora Taekwondo Training School ki Sanroy Manga medal lorkre medal lor Sanroy sing ngasi harautan okre Manipuri Leriba Shooter Singi Apunba Parents Singi Oiba Committee Ama Siamnogi Mipam Ama Kumalampak Shooting Range da Pangtolo Matung Committee Asigi Convener Amadi Ko Convener Haukre and J Kumarbo Convener Aduga E Olen Mitebo Ko Convener Oina Kalehari Committee Asina Shooter Singi Welfare Gidamata Kari Kari Tabak Sing Paket Karge Haiba Amadi Ate Tabak Torom Singi Matangda Kananaba Mipam Ama Lakliba Zun Ohumda Pangtok Nabasu Lepehari Lakliba Jun Kumathoida Punjab ta Leriba Minerva Academy de Anisuba Batski Oina Referee Leadership Course ta Saruk Yaruna Bagidamata Manipur ki referee Mari Kangalehari Makoi Singh Adudi Safam Kennedy Remark House Wusum MD Latif Ali Amadi L Priyobatani Amromda Wairopam Shornalata Memorial Trust Tangabat Mapalna Say Kudingi Piduna Lakpa Shornalata Award for Best Sports Person Pinabgidamakta Sanori Singli Darkas Story Haukiba Segi April Amadagina Say Sigi March Kuntramato Pau Manunda Tongan Ba Assignment Funkiba Sanori Singna Masamasagi Biodata Sing Lakliba Jun Manga Paugi Manunda Tazinaba Yagnehari All India Football Federation na Haukiba February Taratagi Kumathoi Fabo Pangtokiba All India Football Federation the license course ki result lotokre first candidate oina mioi tramathoi aduga pro pass candidate oina mioi manga khangale hairi amromda handak pangthokadurba Asian Games ki preparation gi damakta senior women gi national football coaching camp ama June Taramanga ki kuntra fawa pangthokaduri camp asida saruk yaruna bagi damakta Manipur ki sanoi taramari khale hairi sanoi singna masa gi validity leriba foreign passport amadi atai mari leinaba se sang singalona report tornaba all Manipur Football Association General Secretary in charge na thatropa cherolamana khanglale Megitang Kunithoi digi kunmari fawa Delhi da pangthokiba ani suba international cookie wounds kafta Manipur sanroi Uyumpok maning lekai digi Tangjam Jona keji nepu mathoi gi kanglupta gold medal fangle ma pungasi lekai miam harautan okre
Lisingni Taranipalgi Individual District Youth Award amasung District Youth Award Organization pinabagi damakta District Youth Affairs Sport Thawal amasung Kaksing Jun Mari dagi form thaba horgani form pisinbagi aroiba numitna Jun taratarukni Akupamarol District Youth Affairs Sport Office Thawal amasung Kaksing dagi khangnaba yagni hari housing makhataba pau boyaning tozung de phamgani Thawal District T20 Cricket Tournament ki final da Alamin Lilong amadi WYC Wangkhem ga sanaragani Manipur Cricket Association gi miang makhada Thawal District Cricket Association na sinduna tha sigi tang kuntarete gi team marina saruk yaduna luang sangbam gi luang popa cricket stadium da chathariba Thawal District T20 Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da WYC Wangkhem na LCIC Mairing Khunbu run samaga taramapal da maithibu piduna final sangkhibani match asida mai pakhiba WYC Wangkhem da toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket manga turaga run samaga humpu mari lauki masigi pakhumda anisuba batting tokiba LCYC Mairing Khunna over taramathoi ball amada wicket loina turaga run nipu manga khak loduna match asi maithi khibani match asida WYC Wangkhem gi sanaroi makana wicket mari amadi run ani loduna man of the match takre Tournament asigi anisuba match ki sanakibada Alamin Lilongna CAL Masajid Road pu ransa mada maiti biduna final sangkre match asida mai pakiba Alamin Lilongna toss ngamduna ahan batting tokibada apiba over kunda wicket ahum turaga ransa maga madfutara humdoi lauki masigi bakhumda anisuba batting tokiba CAL Masajid Rona over Taratere Kabol Marida wicket loina turaga run Marfutra Humdoi Kaglauduna Mersasi Mighty Kibani Mers Asida Alamin Lilongi Sanaroi Sadana wicket Ama Amadi run Yankai Taruk Loduna man of the match Takre Saturday tournament asigi aroiba match hayin kilpung amatabada Alamin Lilong Amadi WYC Wangkhem ga sanaragani Saturday tournament asida saru yarba team singna league round gi matching sanabot loikibada all Amin Lilong na point mapal WYC Wangkhem na point taruk CAL Masajid Rona point ahum phangki LCIC Mairing Khunna match ama phawwa mai paktabati point amata phangbangam khidre Ahanba led Hobam Kulabitu Memorial Likam Knockout Kang Tournament ki final da Gopal Dev Kangku team A amadi Gopal Dev Kangku team B ga sanaragani Manipur Kang Association gi mieng makhada Gopal Dev Kangku High School na sinduna tha sigi tang tarani thoidagi Kangku tarena gurbani thongna khaidoktuna siri Gopal Dev Mantop High School da sathariba Ahanba led Hobam Kulabitu Memorial Likam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakhiba ani suba semi final match da Gopal Dev Kangku team B High School na IWKK Kangku Usekonbu panjal tara manga da maithibu piduna final sangkhibani Sathariba tournament asigi aroiba match mathang thagi tang ahumda Gopal Dev Kangku team A amadi Gopal Dev Kangku team B ga sanaragani Tarong Suba Telo Joint Cooperative Farming Society Limited Trophy Lamnai Kendra Madi Kundrapam Kendra Village Wise Men's Open 7-set Football Tournament ki final da Bolero Sekta Madi Yumnam Kuno FC ga sanaragani Eastern United Sporting Club na sinduna tha asigi tang ani tagi team kunipa na group nipal thongna khaidoktuna club asigi ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ani suba semi final match da Bolero Setana FC lamlaibu goal mari ani da maithibu piduna final sangkhibani match asida mai pakiba Bolero Sekta gi goal singadu biseshorna goal ani chankhi atopa goal ani eduna Renol amadi thoina sankhibani match asida maithikhiba FC lamlagi goal ani eduna Anos samadi sana thoina sankhi Sathariba tournament asigi aroiba match mathang thagi tang ahumda sanaragani Yolo Kaibina Sinduna organization asigi ground da team kuntrani thoina group nipal thona khaidokuna Irawat Sanabung Kaibida Sathariba Taramatu Shuba Yolo Cup Under 12 Boys Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba quarter final match da 7-star pukhauna YDCL Pungdong Bambu penalty da goal tarung marida mari ani shuba quarter final match ki sanakhiba KMSA Kaibi awangna Yolo team A Kaibi bu goal ahum manida maithibu pituna semi final sangkhre Thas ki tang kunithoi degi kumari phawba Talkotra Indoor Stadium New Delhi da pangthokiba ani suba Kukiwon Cup International Open Taekwondo Championship da Sharuk Yaruba mati medal phanglaba sanaru sing opgi thorum ama Creative Taekwondo Institute Sagol Banna Sinduna Langjing Makhalekai Community Hall da pangthokre
saruk yaruba amadi medal lawrolaba sanaroi selli langniba singi maikaidagi asamba khudol post sing piduna pongning thagotki All Poiro Kongjin United Club Organization na sinduna tha asigi tang kunteretagi team tara humdoina grumari thongna khaidokuna club asigi ground sathariba taruk suba Syam Kumar Invitation Cash Prize Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta RFC Nongbramna KFC sangam dabibu goal ama sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba RFC Nongbram gi goal adu M Narena match ki yankhai mathoi shuba minita sankhibani Boy, Hosimaka Nangasino, Yokiba Ingasaki Paulo Vise. Directorate of Environment ki Pankibanga Siko Kipainga Samari, Nujuki Pauda, Quaidis Hakiba, Celsius degree Kuntramanga Tasmi Kumputra Nepal. Quaidiki Ingba, Celsius degree Taramanga Tasmik Sinomanga. Nuksitaya wising manangisang maximum dasada marputra truk dasmik marputra ni toy minimum dasada yang kini toy dasmik taramari oike ngasi ginong suki bagisang ama dasmik kumanga millimeter ni lo sila kudang sigi muru pausing amukan episode Lai Harawasi UNESCO da Hapsin Binner of Manipur Sarkar na Haina Siam Sabaloire Haina Art and Culture Minister Alexander Kumar na Fangokrai. BJP ki sasal lakpade ki employees singi talab chot pa haure Haina Nambol Kendra ki MLA and Loke na Fangokrai. Amadi Miam ki mifam na Chief Minister da all political party ki mifam kauduna Naga solution ki matang da khana na bawa Lokrai. Sini, ayat sebenarnya pau matang selojere, mengtapi penuh pemukan kerja.